Yamakataji Yamawaklomu de Aja Badada now Yamakataji Yesu eklomu de Aja Badada now Yamakataji Yesu Kristo eklomu didi Aja Badada now Ao Yeho ajana akpelu Yamakataji Yeho eklomu didi Aja Badada now Madakpanawo Alaba Yeho eklomi veye Mauli klimita Yao ya mi mavo Yamakataji Yesu eklomu didi Aja Badada Hey Yamakataji eklomu didi Aja Badada now Yehowa mau Aja Badada now Aja Badada now Yesu Kristo mau Aja Badada now Jojejibe Amada bada bade balaba sukayana dade Alaba Yehowa eklomi veye Auli klimita miao ya mi mavo Yamakataji Aja Badada nambade balabasuta Ao Yamakataji Yesu Kristo eklomi dede Aja Badada nawo Yehowa mau Aja Badada now Yehowa nyadala Apoto Yesu Abalaika kono blani na miena demi choga ya okatama Yehowa madakpe na usa Machichi treda mana tonya ukle view katami ba akpe na u
Yesu madakwe au dosi wone wonamta madakwe lewota dosi wo Yesu ne wonamta oh Daba. Hey! Madakbe! 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 Yesu Kristo tasione wota. Mama nana. Yeah. Na wo yeah dasi wo abanda la basaka ya talababa ezene wanamdo adagbe au ataminami aglo na Yehowa be apa tuh nyamanya nu kamau coba madak benausa dinami agro na Yehowa be agbene dada dinami agro na Yehowa be au dinami agro na Yehowa be agbene dada Minami aglo na Yehowa be Yesu aglo na wo Au Minami aglo na Yehowa be Akpene da Wama siama ikasanya kwa Cici dama nao ye machuak badada na jifo binto abalai ko demila ku jobo va fo kuma ikpekple vlododo dada fu majeji okatama fo pola chu yeda akpena osa Yehowa yeda akpena oklemia po susu oklemia po jiu oklemia po nu okata mi ba akpena o dada yeah Iglo na Yesu ba akalo Iglo na Yesu be amada masagomo Iglo na Yesu be Yesu Kristo akalo no iglo na Yesu be Dosi o Yehowa wo anu mate mwaglo Dosi o Yehowa wo Kome se semele wo Novi glo na Yesu be Ayada basoka ya talaba Hey Dosi o Yehowa wo anu mate mwaglo Dosi o Imada wabo Baba si o mau dabila mama miakafu onko Iglo na Yesu be Ovi iglo na Yesu ba kalo Mau na ira wa masia mai kasanyanko Ewa mau paman baba
ne sɔgbɔ ɖe míawo katã.